Abasim kiai ke jing ujor nagi pajba katan bernihat ke balaya kendu jing alor ke jing bom pat biang pura ke bernihat PHC bat kamtam alor ke jing bom dan ke ambulans hakasngi sajan jong tayo balala ke RBYF bernihat circle kala lej ban jureb ke tega PHC bat ke lalap si ke jing duna hapo ke tega hospital hak tega sngi bala lej ban jureb ke tega PHC lailam du ba Vijian Karkongor, Presiden ke RBYF bernihat circle harangkat ke jing senran lang kinongilam ke RBYF sengkemi kiba kentup yuba one pair as so alang publicities ke tri ke RBYF sengkemi lembat ki wei gid khot nagi circle bat sengkemi lengba kate ke jing le jurep kinongilam ke RBYF kila lejru ban ya kendu yu doktor jong kate ke PHC nak benta ban wat jing tep halor ke jinglong jing man hapo kate ke PHC kumta lengba kate ke jing jurep na ute yu doktor kinongilam ke RBYF kila snguturu ba kate ke PHC kadang don hapdeng sibun gijing duna badru ladon kampan kentiu kerdano syaka PHC Banyak circle lengkap di sentral number Iwan Gisem, kalau kita komplain nak kata kawan sendiri. Coba mentan untuk naik September, kamlak mentan, pembiang katakan. Jing, nama tahu pak. Teh kat kung Gisem jungi pamenta kat kung Gisem doktor. Doktor ulang banyak ka Wonsreit kadon hapreng ba dipensna kita repair ka nak naik September, harus mentau naik. Teh menta kat kung Gisem krengi ulang ba nak liang jung doktor, ulah ajing thok dia peso. Badang ba kim pendam, anda haduk mentang biok katakan. Jing pembaik nak kalian yuki. Teh halo kata kajing siam jungi ya kementar kat kum bagi lawan tank bat ngi laju ai kajing thoru hari yang media ba ngin akwa apna upgrade no ya kene ka PC syaka PC namar kat kum kajing cover jungka kalong kalabun pula ka population ke balap hado ya ka 12 jatam keng kepat panong nak kalian ka government bat kam tam na kalian kidung department minister ke mele khot sim khialam ya kene